music. Omukoro gwo kuteerebera hirebi gwahikwaho abantu batari bamwe na bamwe aba barimu abanyabutegetsi abanyadini n'abandi abari ku rugo mu bukama bwa Tooro hamwe n'abandi bingi and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Bwanyuma yo kuteerebera hirebi Reverend Muhanga yaraganisa kunaija kukora kyona kiri kubasika okureba ngu yahisiye obuheereza aha abantu ba Fort Portal. I'm also going to improve on our infrastructure. We can't be a city with no roads. We want to tarmac our roads. We want to put fast maram on our feeder roads. And I know with the support of government, we are going to make this dream a reality. Ogona jaunaija kushaba mukuru w'ihanga okureba ngo ofisi z'ebyoburamuzi bazireta omu rurembo rwa Fort Portal abo kwenda kutungura ebyoburamuzi. Ningenda kusaba office ya president akire etwikirize Ministry of Tourism ije mu Fort Portal muhikari rundi oberata kusobora batwe the Uganda Tourism Board ijikare mu rubuga rw'itu rwa Fort Portal nuko tusobole korana ha mukurundi. Ningenda kusaba Ministry of Tourism etikeke mu budget yayo abo kuba itatu tulibana ba Ministry of Tourism bo bakansara bamwe batugambireho nabo batirebera hiro byabo batugambire ibyo barakore okureba ngo basyobereza abantu ba burijo. Mugabo Arthur swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service. Tandikireo mutorozere nungwire kuri kero cyendera ijweri tutumukishingoro rubugo ikibone kangu tugera kubana amani mu tekesera atigambo icyo kuyonja urubuga rwito kwa Fort Portal. Ebintu bingi bikuletereza abantu okurora bakanya mutoro nikimanyisa abantu bakwija nubwo tukutunga sente abantu ne bakora icyo kurora obututunga hano empaka za matoka okumara weekend abantu bengi babane bakora babantu baburije batugambiro nabo batugambira ibyo bari kwenda bemeze babo babakorere. Because we elected these people, our youth leaders, we expect them first of all to cooperate with other leaders. Na bembeza bamwe barasangayo like the mayor, the technical people, so that NATO nkesinganta tukoleki tukoborem tufune PRO watu wanakonektinga ka community na international community kiwale ukoto ya limpingeza ya jwaneta ya kuleta abantu osobora kwizaga munu bakeza kurebyo barambuzi kandi bakaleta musente. Umugandi ba kansara mu district ya Shema bashabira kwijo mu kanso bino mutima gwo kuhereza abantu babo ebyo nabigambiro nyo mubibazo babire no baterebera hiro byabo aho babandize na mukuru w'entebe ya katano Jemima tumujike bahanda utirebera hiro byo biratine hari kushoma kamanyisho ngo ibyayo recherire gukora nabimanya. I will uphold, preserve, protect and defend the Constitution. And we are going to be serious this time. Not this time, we have always been serious, but we are going to be more serious. Saja, no sleep. So for the service delivery, we must combine. Now when we are uhuru, now musingire, twatanize, tureko emyaka etaneji ya yababa tutu abashema, twenda kwa Bwanyuma yo kuterebera hiro Jemima kwasibwe bukwato by'ubwebembezi atyo nukusima abanyashema abo kumwesiga. Monitoring and supervision aha cause y'abanyashema n'abanyaganda ensi egumizemo eyinihorere eri kukorerwa birungi okurugegerera omubebembezi. Jemima shabire ba kansara okujiro kwatanisa ngo abo kuba nayenda shemere kuyagayaga yabona hatari mukushorora ekirekitinisa ekyarwara hanga tabwanje tabwamane tabwobushobozi konka nabo inama ya hanga mbene abanyashema nimbaraganisa kumizamo ninkora nimwe. Na bwanyuma habiroho kurahira kwa ba kansara 35 bona batire biragano byabo hatari kutera nsibo yona habiroho no kutera karuko kuronda speaker aho kansara wa Bugonyi Town Council David Mbaga akahusire buboga 13 14 15 16 17 18. Bwanyuma y'ibyo Jemima bahanda ronzire ba secretary
Patience Ayisigotwira Deputy Speaker hiro bwa Secretary bwa Social Services Robert Nkwemeire otwira Speaker akayebo Vicente Gashakwa Jonan Singwire na Mike Atwachire.